In smejati se na Dunaju v tem lepem času, predbožičnem času in ne nazadnje tudi tu in tam kakšno snežinko je pa že prav idealno vzdušje. Počakali bomo še kolege iz Avstrije. Mogoče bi prosto, če pridete malce bolj skupaj, tisti, ki sodelujemo. This is Christmas, laughing. Full belly. Gremo na avtobus! Gremo! Opa! Velika lukna! Levo! Levi ovinek! Desni ovinek! Levi ovinek! Desni ovinek! Goal number 6 packs. Have a good flight. Now we have a Viennese specialty. It's called carousel laughter. So we go like one person left, the right, and then we. Okay, everybody ready? Okay. And now to the other side. Standing. Right? And maybe the Viennese waltz laughter. Waltz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wojciech!